mayde Aziz ne no touche en fo malgré hal men fottatamin mais mayde maayi no satti no yurmi dandi konto perdata confiance famille makko ko si a haalanali ɓe wondema Aziz ma harana ɓe attinani ko parce que ɗum bibliyede ka réseaux sociaux ɗum yaha e soy haala cuuɗi han hewtoynoɓe makko ɓe si woni ko goɗɗo go ɓe naniri wona an kaali sino yangoduɗo e ɓiɗɗo maɓɓe wonduɗo e ɓiɗɗe maɓɓe on à chaque instant wona an haalani ɓe ko ɗon confiance bonata hakkude mais si a woni si tu as été la première personne informe golɓe desi Aziz on haray ɗam mari crédibilité envers sa famille min sa jaɓi hawko kulol fof noddaɓe haalnaɓe que Aziz fiɗɗini ɓe hetta fure on kam morgo ɓe wattina ko ɗum ɗo waɗata wona goɗɗum koko satti kon noon wowlete koko muusi kon goɗɗo inete liyenga wonɗo hakkude amen on est ce que min mi daɗay ɗum est ce que min mi yaltay ɗum ɗo Eba jawde no weli ayo métier mi woni 15 ans la mon métier 10 ans de formation 25 ans de carrière fan anga sikudara magi mais ko ngandi quoi tu as le choix ça fala wala comme un compliment au cas contraire acharo demain matin mais namba sécurité direct et puis aye sécurité ko 2 jours même pas de tout parce que kala wa ko ware c'est le bon moment où on combo qui tu distingues ça par A plus B. Dis-nous tes complices, tu as le choix. Sinon, mon frère, tu seras exécuté devant all people, devant tout le monde, parce que tu as commis un crime. Tu mérites la mort. Ce qui est bon pour toi, dis-nous tes complices. C'est le bon moment de nous dire tu es avec qui et qui. Tu as le choix. Tout va bien chez eux. C'est le bon moment où on a mis on va dire, eh bien, crime. Tout va bien. On est en prison. Imagine ce que ça fait. Et puis tu es jeune d'abord. Tu as mal de carrière. Alors dis-nous, tu es avec qui et qui? Mon frère. Viens là. Viens là. Si tu veux, dis-nous la vérité, ou bien si tu ne veux pas, tu laisses. Moi je suis innocent. Ferme. Je suis innocent. Tu vas le dire un jour. Je suis innocent. Docteur, nasondugol ma andi min Eba jawde no weli mi woni ala jode parce que ko gorejo ma kadi a faami kala ko yida wadi e gorejo ma piji gono to ko ene waɓe c'est que no gasa mi yewtimo muna yewtimo ala marsude no gasa ankal sa yewtimo marsay problème makko de dilan hanko dande am mi hunnata problème awni ala tewnde wotere be naati non e problème burdo hulbinade boy ni kanko e copainjo makko bandijo burado holorede on ka quartier bama bandiru 100% rundu dande ket kena wari no Aziz on bo jeune de rastaman de danejo jeune de labado o wari no on dun don nge walo maya ni on hino kaso joni non andi ko nandude ciowodata ka on do yaka kaso don ka bama yaka kaso don andi goreji ma on kadi fokkiti parce que mo dille jabata adede boy ani mo dille jabata adede on nyande o keti ha o naati ko der kaso be condamné andi kanko na français be wiwlata zizon ko wiata odo men sokimo ha kaydi ha birki yana e hore makko kanko ko hango e birki jeden yana en fi on gorejo men ngani ni la ko billahi wallahi parce que ce que andi ko non foti tagado si a wowlanama docteur andi ko non accu nyang hay wiwgol on ko gorejo men fi parce que andi himbe be nini andi mirji din no mari noppi bandi mir no mari noppi wawlay e wala no joni mo kanko jokkondir golle makko e on bandi joni sikken ko hakkunde wonde wolde sikko joni taw habbita hakkunde may Allah goddo hebu courage yo war bani adama di momu problème makko to na wari mo ona day mo yite dandi ko ndu na men gore nan
acunya gore jama de ye gore jama hakune sina billahi wallahi no sina wola no la mi gore jama hakune ngala mi ngoti kene ngabay ko gore jama kana gore na gore kono gore jama no police ngano police na gore jo am na gore jo nandi ande kaduna na jalu gol goy nandi ande kaduna fewndi don sa hebi gokkal be wiya mi ngewdo ko men gore dan sa hebi problème ala gore na men gore gonga ma ara sof si na men gore habola fi damari connexion ok luba mi connecto do mi supprime photo jame ko publier no mo ko anniversaire itaram telephone ngo tay billahi nga feti billahi awo jodo anyama fe kon de be sorto e problème do ara be jangila hawla Eba Néné No Wely, Eba Jawde No Wely, mi wondi bi. Encore. Ça va? La jodo Antoine. Ça va? Ser nan na wongol no. Tama kwa. Ciao. Nyama nan andi tusi mede wadi. Beseri. Wata marde di final do mani hala maro. Sio. Mi yawno alhamdulillah fi jam. Kono gati batti mi yawno batti encourage ala mi. Bay mi yewtibe piji buydi ke mabbe. Kono ka berne mabbe. andi ki berne mane taw anti bernande fayda wala boy bernande wali ki quoi fam mais chéri wata marde fenande ko mi arta do be no dimmi andi ko mboni sombo Aziz ko bama benangi mo ni mo ko central ko hakkunde Allah mom ma yewtude ko bama groupe makko wari Aziz handu ko dum mi halna ma innuma groupe mo ja Aziz e yewtuno mahala mapi ngoto mbindi ko entourage makko fiyono Aziz na ti affaire groupe Aziz na ti affaire groupe mim wolno mimi tadum ko berndam indi entourage makko yaw tabe don kono bama tigiri onon hakuna ma c'est que bama na gore seda mai po makko min dani biri ke makko depuis nebi c'est quoi le problème hakuna parce que la souti mo depuis mi te osanzi na mo metti no don sibiye na kan ko ni bama mais bama te osanzi complètement mi hali Aziz mi hali momento mini o bama osanzi tertomo mini tertomo quindi no bama na ranzo lampi jodde ndo parce que bawo jettere ko donam t'imagines ko hondu nge problème ni hakkunde be hanta wa c'est pas mi franchement mi anda tigyon min bama onno mi ala bata ala ni benangim billahi benangim ko central ni hani ala ko yewtani mais ko indita ko jungo la ko meta metude parce que ande boy sikuno be ko mi wadi ndo ay ko yarti ko kala sikuno do ande ko mi wadi mais batti ko encourage ala mi la vérité ma mi anda itiru parce que mi fa no ka de banan fene mais ba mi piji boy apesi ke quoi inka apesa derna ma ay anti ya la da wallahi ala no ma pini ni isaga mo lute ngon kaso mi ya to ngon isaga ya ko quoi Eba Néné No Wely, Eba Jawde No Wely, mi wondi. Prends-toi ici. Comme tu ne veux pas parler là, ici tu vas parler. Awola ma awola, attache-le. Prends ça. Awola ma awola. Tu vas parler, non? Tu vas parler. Laisse-moi. Attends, je vais parler. Aïe.